Kani kedai bati CTV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni melawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Kawai ke samla na Southwest Khasi Hills District kabalayo ya jingpang COVID khat khandai kalayo biang ya jingko jingkhia bapura hagabala plat no ya ka haga khan ri tarik unai lor arajar arpo naka Corona Care Center kabadon ha light lau sang maukurwan ya gane ke samla puli badang khat prasnem karta nakshnong mauthau pada la plat no nakatai ke jaka sumar da ka Deputy Commissioner jong district ka kong si khar kongor harangkat ka jing sahilang jong u District Surveillance Officer u Dr. W Nari bat la IT ru haka ya ka certificate ban pensisha bakal kot no nagane ke jingpang kane ke samla kadai ke badang puli haka kelas basipau haka wai ke skol balapanya daka RSS Hamezor Karnataka bat kebalawan Paisha Southwest Khasi Hills District haka lai tarik unai lor arajar arpo rengkat lang bat khat lai ngut ki wei pat ki parak na skol ki ba ka juya pule lang ila ya sumar phai ki khang ba da data paging sumar phai ki be ini ru la ban recover I lawan Thai sa Southwest Khasi haka lai tarik bunai September bat samut bat khat lai ngut ki wei ki para raya li skol lang Tingi la test ka rapid antigen test mas mpoy hanya po Corona Care Center batang ini moroi ide ibalayo positif te hantu tu ngila pen quarantine on Corona Care Center ya ka sampel ka baten sampel bang follow according to ICMR rule on the 10 day have sampel ngila sampel i ka kasau tarik bat ka report ngila ngok menyen te ki i report ila negatif pamut ba ila long recover te menta supplement ban ya tu ba ila ala ban na sien men live a life normal lagi, dan tak continue period ini kalau kot nama tang suppose ni kita akan continue, nara kita long recover ke suppose ni mat kita kena recover. Ini minta ngelawan sana ke district ini ibu isyaki siyeng aja.